Thoko ni tene marigiti boga itanahoha na Kinguki kia murimu wa coronavirus nigitumite biacara nyingi kurutwo mathaa ma rucii-ini, aingi magithema na maruru ma watho hwaini thutha wa mukana wa kwaga kuma nja gwikirwo ni thirikari. Mwena wa Kayole kaunti-ini ya Nairobi, biacara ya airetu aria meyendagia kimwiri nayo nicenjetie mathaa na uria yuikaine kuhanika mathaa-ini ma utuko. Hihi ni undu wa thoni iria ciukanaga nayo riu airetu aya mareyara barabara-ini mathaa ma rucii-ini nginyagia muthenya. Ikinya gwa ikinya tukarumaniriria nao hihi kwenda kumenya kana biacara ciao ciri na aguri mahinda-ini maya ma uritu muingi wa kimbeca ni undu wa murimu wa COVID-19, na kwa muhiano uyu tukamukora agithogorana na umwe wa atwarithia nduthi mwena uyu, na arume aingi makonekana kuingira na kuma kuria ikeno ici ciendagirio. Ceceni ici cia airetu aya kwiendia cironekana ti imwe mwena uyu, amu thiini wa uthuthuria witu ni turona makiuma ceceni imwe guthie ria ingi na makonekana meigite tutu mirango-ini ya ceceni ino matirathingata ona mawatho na mitaratara iria iheanitwo ni thirikari ya andu kwaga gukuhaniriria, kuga ati kugerera airetu aya uyu ni mweke munene wa gutambia kwa murimu wa COVID-19. Kuri na hahu nene iria igumeire amwe a aikari aria maikaraga guku Kayole makiuga ati ciana ciao makiria iria cianjiriirie kugimara ciri ugwati-ini munene kuma thukuru cihingwo ni thirikari, amu maundu maya marahanika utheri-ini na ciana ciahota gwikora cikianjia maundu macio sana sana kwa hizi makorido na mahali watoto wetu wanachezea. Unaona kuna hii mambo ya sexual working inaendelea sana na imekuwa exposed to an extent mpaka watoto wetu kwa mitaa. Juu hii kazi sasa inafanyika mchana, juu usiku kuna curfew imewekwa usiku, sasa inabidi hawa wanafanya hii biashara wanaifanya mchana. Sasa kwa watoto pia kuona wanajua tu kuwa wale ni makahaba. Sasa inakuwa na suluhu, na kwa sasa hivi vile dunia imeingia kwa taharuki sana. Na hope ni high time kwao pia au makahaba wa style up. Waachane na mambo ya ukahaba, waanze hata mambo mengine, hata kama ni kufuafua manguo, hata kama ni undu wa gitumi giki maabitha borithi riu ni manjitie kuhitana na airetu aya, na tukirumaniria nao turakora guku biacara inyitite thinga, na kwa muhiano mundurume uyu agakorerwo ni maabitha borithi riria thogori unyitite thinga, kungi nakuo makahinyiririo kuhuthira riera ria kuruta maithori niguo nyumba iria cihuthikaga cihingurwo. Nimekuja hivi nikaona watu wanakimbia, siwezi kaa hapo ningoje. Ona gutuika airetu aya ni maiketio ngono ni maabitha borithi kuriona kiuria gia kana borithi ni marathingata mitaratara iria iheanitwo, amu kwanjiriria magiethana na airetu aya maronekana guthie mari ikundi, nao airetu aya makahurirwo ngari ino ya borithi mateguthingata gukorwo na uraihu wa mita imwe uria kwagiriire. Hihi haru ino ya COVID-19 ni yao? Kameme TV Jitagwo wa Gare wa Kifake.